kana ba biledisa di le 100,000 o thusitse Batswana ba le 280,000 gompieno tsasileno re tsama mo go 106,141 mme re tsweletse re tla tswelela hela go ithela re neelwa taelo e ntšha ke motegeraitsho Tautona ne go bua gante le gore ba kanye sabu ba biledisa tse dintsi go ntse jalo ke a ba akgola mme a se bona ba biledisa tse dintsi mo Botswana gone ba lekile ba ile thata mme go na le ba leng gore ba gaisitse ba leng gore ba beile kana ba tswa go pota kakwa ga selo se ne se beilwe ka selo se ne re se ba beetse ke ba Land Board bone ba ile 204% kana ba beile 204% ya selo se le gore ne re se ba beetse ba beile disa tsa bonno ka bontsi ka dipalo ke Land Board ka ba beile go eta 25,000 kana Land Board ke ene tona mme bone ba itikile ba beile ditsa di heta 25,000 mo letsatsing la maabane ene ara fa ile go simodisa thulaganyo ya go busetsa barui ba kgaolo ya zone 6B kwa bokone botlhaba dikgomo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a re puso e bone go tshwanela go akogela go busetsa barui dikgomo gore le bone ba akole lenaneo la tlhabololo segolo jang thuo le tlotlo kgaolo eo jaanong e tlhomamisitswe ha e sena bolwetse jwa tlhako le molomo ke lekgotla la World Organization for Animal Health Bethany Mando ka pego go tshujwa ga dikgomo tse go tshwaya gore barui ba zone 6B ba tla semolola go rua gape morago gore dikgomo di heta 10,000 di ntshiwe mo kgaolong e go thibela bolwetse gompieno go busiwa dikgomo di heta 7,000 tse di tla kgaoetswa barui ba heta 900 lentswa go ne go le bothoko mo baruing ka nako ya fa go ne go lwantshiwa bolwetse hela barui ba tla sisa pelo ka jaana ba busediwa dikgomo tse dikgwedi tse pedi hela puso e sena go bopa lenaneo la thuo le tlotlo re boloditse mananeo a mabedi a nonneng a re batlang go le lona la akole yaanong o tla tsaya thuo le tlotlo se dikgomo yaanong ka dikgomo di teng tsamayang le go tsaya thuo le tlotlo ga utlwa nne ke re tla le rotloetsa yang ha le batla go epa didiba bala di-guidelines tsa thuo le tlotlo gore o ka epang didiba ha batla go aga masaka ha batla go reka poo ha batla go lemela dikgomo tsa gago dijo le bang di-guidelines tsa lona gore ka ira jang go le ire kgwebo ka tsone yaanong ha le neetswe dikgomo yana le mo seemo se siameng gore le ikopele le ipaakanye le dirise thuo le tlotlo yaka Batswana gongwe le gongwe. You have done this in a record time Tautona in 20 months, around 20 months. Gantsi bile ne re sologetse gore go tsaya dingwaga di ka nna 7 re sa bone dikgomo tsa rona mme sengwe ke se se diragetse tsa Tautona tse tseno re ha re tulo bona dikgomo tsa rona re ta di tlhokomela ka o laetse Tautona re ta make sure gore re a di kanta re a di tlhokomela re dirisa mananeo a o re ahileng a mantsintsi gore di tlhokomele di atla bolwetse jwa tlhako le molomo bo ne bo ipoeletsa mo zone 6B morago ga 2010 bontsi jwa metse e amegileng e samile molelwane wa Botswana le Zimbabwe selo se se tlhokang gore jaaka dikgomo di busiwa go gagamadiwa mo tsamao wa leruo ha re eletsa gore gongwe dikgomo tsa rona di ka katoga mololwane tsa go bophirima ha re na le hasi ha o tsena ga ke dipolase le tsone is about a kilometer away from the village yaanong o leng gore wa just sandwiched in between re gagare so re patelesegela gore dikgomo tsa rona di hole di a teng ko tarateng a re ipopeng re dire jaaka ba bobirwa ba dira puso e talo tswa letsogo la go le thusa gore mephato ya rona ha lo ka e bopa lwa bata borre le bomme ba ba ka ithaupang go nna ba tsamaya le mololwane o ba bona tarata ha
e tlhokang go baakangwa teng e nne lona ba ba baakanyang terata e. Reben Samson yo o lemogileng bolwetse la ntlha ya nna ene a amogelang dikgomo pele ebile le taotona o tla mo abela poo ya letsopa la Brahman. Gompieno ke motutu ka gore ke a itumela ke bona dikgomo tsa rona di tseile ke a itumela tota ke am very happy ka gore ke bona seemo se se ntira gore ke nne motutu gape nako ya teng ke repota dikgomo tsene ke sa itse gore batho ba bangwe ba tantiba ka tsela e sele le gore o itse mo go bona go monate gore ka be ke dirile jalo. I would say I'm ready. The crawls are fixed. I'll try to get them feed, to get them to acclimatize and get used to the environment. And dikgomo tse bontsi ja barui ba kgaolo e ya Zone 6B ba ntse ba diemetse di gorogile. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o boleletse letsholo le la go busetsa dikgomo mo baruing mo motseng wa Butale. Se se raya gore metsi e mengwe e neng a emilwe le yone ba tla bo ha malatsi a ntse a tsamaya. Thulaganyo ke gore e re ka kgwedi ya Phatwe tse tsotlhe di ba di weditswe. Bethany Manto, BTV News, Butale. Bomme ba koparase ya mabolwe e na le maloko a heta lekgolo a le 50 ba re mohumagadi wa ga taotona Meneo Masisi o ba tlodisitse dinoka di tletse ba supile ha seabe sa gagwe mo go kwadiseng koporase eo go ba kopela dithuso kgothatso le ke monokeng se ba butse matlho. Bomme bao ba jaanong ba dirang dithoto tsa mowana ba re bana ba ithuta go itlhabolola ka kitso ya ditsatlholego tse di mo kgaolong ya bone ba ipopile e le ditlhophana. Karaba Molusi o na ile go lekola tswelelo pele ya koporase eo. Setlhare sa moana se na le kgogedi ka tebo ya matlho ka popego e hapegileng mo mafelong mangwe ke bojanala ka ebile se sireleditswe mme se bonala thata mo kgaolong ya bobirwa le fa banni ba na le dikitso tsa tlholego ka tiriso ya sone go tsweng go lowe go ntse go jalwa fela mo ganong mme seo se simolotse go fetoga ka matsapa a tserweng ke mohumagadi wa ga taotona Meneo Masisi gore banni ba kwele dipoelo tse dintsi mo ditsatlholegong tse ba nang natso mo dikgaolong tsa bone. Morago ga ikgaratlhelo fa e sa le ngwaga wa 2019 go sena tswelelo pele bomme ba mabolwe ba gorogetswe ke lesego ngogola fa mohumagadi wa ga taotona Matsile a simolola go ba ema nokeng. I urge research institutions to support these community initiatives that center around use of indigenous resources, such as in this case, the baobab fruit. This could include offering the technical support that enables these enterprises to thrive, providing the beneficiaries economic benefits which will uplift their livelihoods and alleviate poverty. Of course, giving due regard to sustainability, so these indigenous resources are available for generations to come. Peo ya ijwetseng ga ya wela fatshe ka koporasi supa fa ntse tshwere ka natla. Erile ha re simolola tota ne re sena lesedi mme ebile ne re na le bothata ba gore ne re tsetswe leruo re sena la hele kgomo motsadi le ena a bata re thusa le ele ene taotona rona ba re ha dikgomo ya ka le gompieno gona ke dira nako eme ke tswa gone kong masakeng go dikgomo erile motsadi wa rona mme Matsile mme taotona a re tsa re isa go Zimbabwe go ya go benchmark go gone go re hitheletse re bona gore tota ne re ntse re ronwa ke tshwanelo ene le gore re tshwantse re dire re le bogala gore modimo re hithelise gore mona kwa go mpene le ka ha molao re na le stankana re se tshwere ka matsogo a rona re setse re tswa go bula di account go mo ra go leboga mona kwa go mpene re setse re ha re ntse vote call e tsena re bata diwa ka tse kana re bata ding yana re setse re bona gore ra itsege ka baka la gore a re itsape. Ka thuso ya ga Matsile koporase tla bona motšhine le go tlhomamisa tekanyetso boleng le maduo a botsogo go tswa mo dithotong tse di dirang. Go somarela moana le go dirisa mananeo a puso ke mengwe megopolo e beilweng pele go tshegetsa isago ya koporase le go tsamaelana le dipaka. Ke so se re ya tsang gore e tenne project e le gore yana malela ha tshela Botswana mme he yana malela ha tshela Botswana re batara bana ba rona ba ba ithela dithare le tsone re di jwala re se ka ra khotela naga ba bana ba ngwana ba hetsa mo 5 plastic re ba tsere bana le rona gore re bata gore bosiweng ja rona ba golo
banana ba ba tsholetsa ba bangwe ba ba kwa tlase wa itse re keng ke batla go ka lengwa le malatsi ke bone koporasi ya merekisa done e go te e dirilwe ka mohala. Motlhala wa ditiro tsa ga Mohumagadi Matsile mo Mabolwe ke bontlha bongwe jwa metseletsele ya ditiro tse a di dirang a sa ipone tsapa go ralala lefatshe leno ka maikaelelo a go tlhabolola matshelo ka ebile a filwe tlotla ya mampudi wa ditshwanelo tsa bomme le bana ba basetsana mo Aforika ke lekgotla la UNAIDS. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe. Mogolwane kwa lephateng la banana bong metshameko le ngwao kwa maunga methapelo disang o rotloeditse banana ba ba diragatse go tsatsi ya mananeo a puso a adimisa madi go godisa le go tlhabolola mekgatlho ya bone ya bodiragatsi o buile se kwa dikgaisanong tsa makgaolakgang tsa comedy le drama tsa kgaolo ya Nghabe tse di neng di tshologetswe ke banni ba kgaolo eo kwa sekolong sa Sedia kwa maunga mafelo a beke Maratha Kaisara ka dintlha. Banana ba rotloediwa go dirisa ditalente tsa bone go thabolola matshelo a bone go ithamela ditiro le go itirela letseno. Lephata la banana bong metshameko le ngwao le lone la golelwa go rulaganya dikgaisano tse di ribololang talente. So na le bokgoni mo sone o tshele ka sone ba bangwe ba na le bokgoni mo mapelo ba bangwe ba na le bokgoni mo mopelo We are creating a platform, as I said, to showcase our culture. Not only to showcase it, but to safeguard it as well. Creating awareness, creating job opportunities, no matter what we eradicate poverty. So then you put down Re Richard Kayo fentseng karolo ya comedy ka dintlha di le 74 ga mmogo le Bachobe Arts ba ba fentseng kwa metshamekong ya drama ka dintlha di le 88 points re ke a lebogatsheko ba bo batetse boitumelo ba gothile banana ba baeletsang go nna ba diragatsi mo isagong go nna pelotelele le go sainela mo loetong la bodiragatsi. So today I think the reason I won everything that I practiced ke se performile le go heta and then ebe ke o ketsa and then mo ke go keditseng go mpereketse go heta selekanyo because as a comedian sometimes on a lead joke tsele tse di tsang o di lathela go thoko fila gore ga e ka kyatsi but on this day I added a certain joke and then impereketse go heta di joke tse tseneng ke tang di kwadi. This is a production that we want to see a turnaround in Arts Council, a turnaround in Mindset, because it's a content that we want to feed in to all this maphata a government. For and how can we turn around the business people, the radio, the magazines, all the platforms they can improve performing arts. Maemo a bobedi mo legatong la drama a ne a tsewa ke Ratile Theatre go tswa ka Vango ka dintlha tse 51 se setso morago ke ba Arise and Shine go tswa Maung ka dintlha tse 50. Mo dikgaisanong tsa comedy maemo a bobedi a tserwe ke Boniface Phetolo wa Seronga ka 70%, Alongwa Serota ke Monana go tswa Maung e bong Elijah ga wa kanyetswe ka ntha tse 56. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Ha di gantse di tswela motho wa gaetsho Makastrata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst Nkarabile Mokone wa tlholetse mosekisi wa Veronica Kgopolelo dingwaga tse 2 mo kgolegelong. Mosekisi wa Kgopolelo o lebisitswe melato e le mene ya go itlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe. A rutlwa dintlha ka botlalo ka Nkutule Thamage. Mosekisi wa Veronica Kgopolelo wa dingwaga tse 33 o na lebisitswe melato e le mene e diragatseng ka ngwaga 2020 le 2021 go kgwalong ya extension 16 mono ga borone ya go tlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe ka go sa batle go batlamela ka dijo tsa botsogo diaparo gareng ga tse dingwe. Mosekisi wa o na lebisitswe molato gape wa go phuaganya bana mo tlhokomelong ya motho o sele yo e seng motsadi wa bone le go sa supeng kgatlhego epe go ba tlhokomela. Fa a tlholela mosekisi wa Kgopolelo dingwaga di le 2 mo kgolegelong, Makastrata Mokone o tlhalositse fa molato o Veronica a o lebisitsweng o le motona ka jaana a ne a itse sentle gore go itlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 ke go tsugola ditshwanelo tsa bone.
Makastrata a re tsetla section 5 e patagantswe le subsection 2 A B 6 1 e le C go ya ka molao wa tshireletso ya bana cap 2804 e papametse ebile kgatlhanong le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa bana a re Veronica o ne a dira molato o ka go tlhokomolosa seo. Makastrata Mokone a re go maleba gore Veronica a tlholela dingwaga go kiba mo kgolegelong ka e tla nna segakolodi sa go lemoga botlhokwa jwa go tsaya boikarabelo jwa go tlhokomela bana le tsotlhe tse ba di solofetseng mo motsading wa bone. O Nkutlile Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Re sa le fo a makastrato a kgotla ditsheko ya Broadhurst go ratile ya Moremi Ramakoloi o tlosolositse tsheko e mo go yone Samuel Selolwane wa dingwaga tse di 59 yo go belaelwang a beteletse ngwana wa dingwaga di le 13 kwa motseng wa Odi go tswelela kgwedi eno e le 25. Se se tlile morago ga gore mosekisi wa puso Seeletso o Keditse a re a bolelele makastrata gore maboipelego yo neng a dira ditshekatsheko mo mosetsaneng yo beteletsweng o kgonne go ntsha pego ya maduo a ditshekatsheko tseo. O Keditse a re pego eo e letswe lekgotla leo mme ebile e tla rolela mosekisi wa Samuel Selolwane le mmoeledi wa gagwe mo nakong e sa fediseng pelo. Ka jalo makastrata Ramakoloi o fetsa ka gore pego eo e tla rediwa kgwedi eno e le 25. Ha re tswela mo go tsamagantshang selo ofisi ya Gatautona kwa Malawi e phaketse re haditseng sefofane se se neng se pegile mothusa tautona wa ko Dr. Saulos Chilima le ba bangwe ba hera bongwe se fitlhetswe se phatlakane mme botlhe ba neng ba le mo go sone ba tlhokagetse. Sefofane seo sa sesole sa Malawi se nyeletse maabane mo mosong jaaka se ne se rwele bagolwane bao go ya phitlhong ya tona wa pele wa lehatshe leo. Morago gore se tlhoke go goroga ko se neng se tshwanetse go ya teng ebile se sa bonwe mo maranyaneng ba dithuso tsa potlako ba lala ba thinkgetse ka maiteko a go leka go batla kwa se itimeletseng teng mme masalela a sefane seo a fitlhetswe mo sekgweng sa Chikangawa se se tletseng ka dithaba. Tautona wa lehatshe la Malawi Dr. Lazarus Chakwera o rometse molaetsa wa matshediso kwa go bao ba malapa a amegileng mo tiragalong eo e masisi. Mme ka gore le wetshotse ke ne ke ditshotsa tshokolegong yone di wela fa a mogala Edwin Mashiakgomo ena a tla go tshwaretse tse e leng tsa metshameko. Tla tšegoleboge one mothoetso madume dumela tša tla tšiphutholo tse diphukaletse tše phailela madume go lona ka lerato tše re a re gate re gatoga fa ya pele gatileng teng ka tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metswane tsa re setlhopha sa the Zebras se tlhatlogetse kwa maemong a boraro a Group G mo motshamekong wa go ipatlela phatla kwa dikgaisanong tsa sejana sa lefatshe tsa FIFA World Cup 2026. The Zebras ba tlhatlogetse ko morago ga go fenya setlhopha sa Somalia ka dino tse 3 go e lengwe maabane. Dino tsa the Zebras di tsene ka Thabang Sisinyi mošaga o laolwe le thago ya penalty ya ga Kabelo sa Kanyeng. Re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Nigeria beaten 2-1 by Guinea. Last Thursday now, Algiers on the attack here, and they have the opening goal. Botswana, well, the Somali defence just went to sleep there, and they have been punished. It's Thabang Sisinyi. Galalwe, knocked back to Valapi. Excellent close control from Sir Kanyang. Fits it in, it might fall here. It is going to fall, and it's a second, and it's a terrific hit from Mosha Galalwe. An absolute rocket. Up steps Sir Kanyang, and he sends a jump the wrong way from the spot to make it 3-0 to Botswana. Botswana had gone 3 games without finding the back of the net. Somali, though, looking to pull one back, and they have done. It's the substitute, Zakaria Hassan. He had better performance, but you know, we have watched all the match of Somalia, and it was impossible to
underestimate them regarding their last match against Mozambique. They only lost 2-1 with a good performance. So today it was important. Motshameko wa rona le setlhopha sa Somalia o ne o le botoka fela thata. Tota fa re le baka fa setlhopha sa Somalia se ntse se tla se tshameka ka teng, go ne go se motlhofo gore re ka tlhetsa setlhopha se matlho ka jalo ne re tlamega gore re itsolopaganye. Ke motlotlo fela thata ka fa setlhopha sa me se dirileng bontle ka teng. Planned, with a big pressure on the opponent defender, and for sure we score early in the match. After the things were more easy, but thank you for my player. Congratulations to them, and because they press very well. We worked on this process yesterday in the training session, and what they proposed in the field was very, very interesting. Not only for this match, but also for the future. Setlhopha sa Taung Young Strikers se tlhatlogetse kwa lekeng ya First Division ya Borwa se sena go fenya setlhopha sa Maletamotse mo motshamekong wa bofelo wa go tswa mang go tsena mang wa Southern Block o neng o le kwa lebaleng la B-Free ko Taung. Victoria Dikgang ka dintlha. Morago ga gore se palelane ka malekano setlhopha le sa Pula Roofing ka matlhatso, setlhopha sa Taung Young Strikers se ne sa itsolopanya mo karolong ya ntlha se bolotsa ditlhaselo fela go senko e tswang le mina. Le fa setlhopha sa Maletamotse sone se bone tatlhegelo ya tse 5 go tse 2 kgatlhanong le Majweng, tshameko ya bone ya boisa jesediwelang se retelelwa ke go kwadisa nno go fitlha di a go ikhutsa ka lefela setlhopha. Go tsweng go boikhutsong Young Strikers ya itsolopanya Tsogang Israel a no se ya ntlha mo motsotsong wa 17. Ya re Maletamotse ba ntse ba lwela go lekalekanya dino, Young Strikers ya oketsa ka tapele ka le atile phatsima. Fela Maletamotse ya kgona go busa ile ngwe ko morago ka mantle motswetla, karolo ya bobedi tsamela go wela. Motshameko wa fela Taung Young Strikers e fentse ka dino tse 2 go ile ngwe ya Maletamotse go tlhatlogela ko lekeng ya First Division ya Borwa ka dintlha di fera bobedi go tswa mo metshamekong ile mine ka diphenyo tse 2 le malekale mabedi mme ba ise ba latlhegelwe. Maletamotse ba kwadisa tatlhagelo ya bone mo metshamekong ile mine go nna go mogatleng wa loko. We are very happy, and you know, it's not time to talk a lot, it's time to celebrate. It's been a program at Ankakala. Renserle mo plan ya gumpe kwa at this time eberle ha harlente. So I'm very impressed with the response ya di player because resimulisa ka 4-4-2 men re sa tshameke sentle, but ile re tsena kwa, you know, we saw how we were playing, so and we had to change, deploy a new strategy 3-4-3. So the boys responded very well more the structure that we used in the second half. Yeah, it's our on our side. Because we played the players that tshamekileng ka tsone bontsi ba tsone ke di players tse di godisiwang. So compared to the opponents ba eleng gore o no hitela gore ba bana le di players tse gore ba kile ba nna tshameka mo Premier League ba bangwe ba kile ba tshameka mo First Division. So rona the biggest problem ke gore we played ka di players tse gore ba sampe ba godisiwa but nka se ke re ne le mathata a matona because re kgonne o ina league ka bone. Mo motshamekong o mongwe ditlhopha tsa Majweng le Boikago di tshamekile malekale fela setlhopha go lebelela la Majweng. Victoria Dikgang, PTV Sport, Taung. Matshidiso e builwe le go ntse le thokwe ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Botswana Cycling Association Mountain Bike Cross Country National Championships ya bonongwaga e neng e tshwere kwa Khali Hill mono Gaborone ka Sontaga. E buile o fentse le thakore la bomme mo nakong ya 1 hour 26 minutes fa le thokwe a dule ka tsiditsididi ka fa le thakore la borre a gatisa nako ya 1 hour 37 minutes. Mothoetso Mahatla Anku a itsewe ke moegami a rutlwe ka tlego kgakole. Le fa serame le phefo e tsididi di na di tsere phekelo e sele seo ga sa ka sa nna sekgoreletsi mo go e builwe a simolola lebelo leo a itlhomile kwa pele mo tikologong ya ntlha ya tsenne tsa sekgala sa 24.4 kilometers mme a se ka tlhola le ba kwa morago go fitlha a fenya lebelo leo mo nakong ya aura le metsotso le 26 a longwa serota ke lobopokono mo nakong ya 1 hour 28 minutes fa maemo a boraro a gapilwe ke go bona mantle. The first lap going through the Batman route, I struggled going down because I
I was not familiar ke with sokotse mo tikologong ya ntlha ya tse tharo tsene re di taboga ka gore ke ne ke sa itse tsela sentle mme go tswa foo ke ne ka lemoga tsela mme ka tshwarelela fela jalo go fitlha ke fetsa mo maemong a ntlha. I was tired. I wanted to give up, but I thought of the last time I was here, which didn't work out. Go ntse le tlhokwe ena a bo a tsabakela mo letlhakoreng la mmamman la borre la tikologo tse nne tsa sekgala sa dikilomitara tse di 36 a gapa lebelo leo mo nakong ya 1 hour 37 minutes a salwa morago ke Edwin Banyatsang wa Team Swift ka nako ya 1 hour 57 minutes fa Thabo Sabelo ena a feditse mo maemong a boraro. Quite good. We had road nationals just a few 2-3 weeks back, so that was good. Lebelo le ne le siame fela ka gore re ne re na le kgaisano e nngwe beke e fetileng e ne ke dirisa go ipaakanyetsa lebelo le mme mo bekeng ye ke ne ke remeletse thata mo go ikatiseng mo mantsweng. And then got ready for the race and yeah, give it my all here. Kgaisano eo ya Botswana Cycling Association Mountain Bike Cross Country National Championships e ne ngwe ke le bapagami ba dibaesekele ba feta 70 ba iteisana borathana mo matlhakoreng a bomme le borre a sekgala sa 36.6 kilometers, 24.4 kilometers le le lekhutshwane la 18.3 kilometers. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Moeteledipele wa tlhabololo metshameko wa tennis wa lefatshe la Norway Rune Ektenda a re go botlhokwa gore batho botlhe ba akarediwe mo motshamekong go sa kgathalesege bokgoni jwa bone. Ba Melekoma o rulagantse pego e latelang. Ektenda o tlhalositse fa go santse go na le dikgwetlho tse dintsi segolobogolo ka mafelo a bana le bogole ba tshamekelang kwa go one dipalamo le dikolotsana tsa bana le bogole. So for us, the athletes needs to be in the center, whether they are able-bodied or. Dikeletso tsa batshameki di tshwanetse go bewa kwa pele go sa kgathalesege bokgoni jwa bone. Go santse go na le dikgwetlho tse dintsi segolobogolo kwa mafelong a bana le bogole ba tshamekelang kwa go one ga mmogo le dipalamo. There are some areas that probably are need to be for improvement. Mogolwane wa tlhabololo metshameko kwa lekgotleng la International Tennis Federation mo borwa jwa Africa Tapiwa Masunga o gateletse botlhokwa jwa go nna le ditsompelo tse di maleba go netefatsa tswelelo le kgatelopele ya batshameki ba tennis ba ba dirisang dikoloi tsa bana le bogole. Mo godimo ga moo ditshekatsheko tseo di ne di itebagantse le go netefatsa gore madi a dirisiwa ka tshwanelo le gore bakatisi ba setse morago ditsetlana tsa ITF jaaka maikaelelo e le go thaya motheo o popota wa metshameko wa tennis wa bana le bogolo mono gae. There's definitely a need to establish a proper go botlhokwa go nna le ditsompelo tse di maleba go netefatsa tswelelo pele ya batshameki le bakatisi gore ba seka ba ema gologolo gongwe. Bakatisi ba tshwanetse go nna le dithuto tse di tshwanetseng. Going to the next level, but to be able to continue to refresh themselves. Batsadi ba batshameki ba tennis ya bana le bogole ba ne ba sedimosetswa go le gontsi ka motshameko o le gore ba ka tswelela ba rotloetsa bana ba bone jang mo go one. Mosadi ke mo sapota gore ha re bidiwa kwa go tore tekwana le nna ke batla gore tota a tekwana hanle ke na le dithata tsa gore ne re weekend ke be ke mo itsela ke mo tisetsa kwa nata go tshameka ke se sengwe gore ke a se thoka gore ke dire jalo gore nako le ka bale mo mabaleng. Mokatisi wa motshameko wa tennis wa bana le bogole Kagiso ke Lebile o tlhalositse ka dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo go godiseng motshameko o. Bontsi ya bone bangwe ha ba takwano they can come on their own so ba tele di-caretaker bangwe like we have one boy who's diabetic so ba swantse go ntse o miko sure gore o jele ka nako and all those things. Coach re nna re bontsi jana ko the most difficult thing to do is to have to undo bad technique. So once ngwana ka na introduced to bad technique or because of lack of assistance and guidance ba ne ba hella ba develop the techniques tse dingwe and then somehow they feel gore it works gore ba ntse ba bonse gore no go nna dingalo. Loeto la baitsana be ba ITF le ba Norwegian Paralympic ke kgato e botlhokwa mo tlhabololong ya motshameko wa tennis wa bana le bogole mono gae gore ba tswelele ba gola mo go one ba sena dikgoreletsi dipe. Ba Melekoma, BTV Sport, Gaborone.
motho a re saeletswe bobe tsa nako ya bongwe re dibe khutlo gone fa tse lebogetse lo kgaitsedi a ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tse masha khomo tse tswa thobentse le phepa o ne rabantheng kala ka tshane o malalala o tswe go tla go ritela tsa tsatsi la bobedi tsa Botswana Connect fela jaaka gale ga kologelwa moremogolo go betla wa taola wa motho wa ipetla a re tsweleng ka go tšhentšha dikakanyo maikutlo le boitshwaro re dire ka bonatla bonnokopila le botswerere tse le rata lotlhe bokalatše mo dibotšong. The all-new #PushaBW at a Chen Cheng Show, hosted by Khauna Dindwe and Sean Mongatane.